Odakle krenuti u procesu brendiranja? Proces brendiranja možemo podijeliti u 3 faze. U prvoj fazi pitamo se kakav brand mi to želimo stvoriti i koju vrijednost će taj brand dati našim kupcima. Nakon toga idemo na fazu 2 u kojoj se pitamo kako ćemo mi taj brand prezentirati i komunicirati našim kupcima, na kojim kanalima, na koji način, dakle kreiramo nekakav plan, da bi nas oni počeli doživljavati na način na koji mi želimo da nas doživljavaju, odnosno da oni krenu slagati tu neku sliku o našem brendu koju mi želimo da oni slože. I tek tada krećemo u akciju, odnosno u fazu u kojoj realiziramo sve te prethodno definirane korake. Dakle, krećemo u nekakve marketinške oglasne kampanje, PR kampanje i cijelu tu marketinško-komunikacijsku priču. Većina poduzetnika malih poduzetnika kreće na ovom 3. koraku, odnosno u toj 3. fazi i onda nailaze na razne probleme koji se mogu ogledati u pitanjima poput kako da ja komuniciram sa svojim pratiteljima, koji sadržaj da ja stvaram, koju vrstu sadržaja, koliko treba trajati, na koje mreži, o čemu uopće da pišem, snimam ili govorim. Kako da me ljudi prepoznaju po tome i tome. Međutim, odgovori na ta pitanja ne kriju se u odgovorima na ta pitanja, već se moramo vratiti na onaj prvi korak koji većina malih poduzetnika preskoči, a to su temelji brenda. Zašto radite to što radite, a ne nešto drugo, izuzev tog novca koji svi moramo nekako zaraditi? Na kojim vrijednostima temeljite svoj brend? Kakva je osobnost vašeg brenda? Po čemu je vaš brend jedinstven, drugačiji, specifičan? Kome je taj brend uopće namijenjen? Tko su vaši ciljani kupci? Tek kada postavimo te temelje, onda znamo, ok, mi taj brand trebamo prezentirati tamo i tako, jer se tamo nalaze naši kupci, jer je znači taj ton komunikacije u skladu sa osobnosti našeg brenda i svi ostali koraci i aktivnosti koje iz toga slijede. I kada znamo što trebamo napraviti, onda ima smisla da ulažemo novac i vrijeme i trud i rad u pokretanje određenih društvenih mreža, određenih oglasnih kampanja, određenih PR kampanja, jer imamo nekakav cilj, imamo jasan plan kako ćemo to napraviti i onda to ulaganje može samo po sebi biti puno isplativije. Ako vam je ovaj video bio koristan, zapratite me na mom YouTube kanalu za više korisnih videa iz područja i svijeta brendiranja. A ako ste već sada spremni zaroniti u proces brendiranja i stvarati svoj brend od temelja na gore, na mojoj web stranici izabelalaura.eu nalazi se kompletan vodič za brendiranje koji će vam u tome pomoći korak po korak. Puno pozdrava!